uThidi Kekana wagcina ngigadelela athi ya Yamazi-ke. ngaya audition kwakuthoma bathi uphasile saya KCRS ngehla kwecollege kwesibili bathi uphasile yena uDuma Ndlovu la bengambona ngathi une interest kimi khulu angitshela ukuthi yenza so bathi final eJohannesburg awona ifika eJohannesburg ezangibetha ngeke ngathathwa ni ngithe ngingakathathwa ngafonelwa kwathiwa batsho bafuna imidwife umuntu ongazokubelethisa ilanga iye so komkhulu ngaya net nangiyokubelethisa ama-twins laya iya kwaba ukuthi kuphelileke lapho iye ngavela komkhulu ngavela kanye nangiyokubelethisa nganginonothembi Nothembi wavela naye lapha iye sasibelethisa naye sasibelethisa naye manje ukuba part of ama-production amakhulu la or anemali ane-funding yes and then nama-production lawa ama-movie welimi lesindebele umehluko ubona ukuphi na ucalile yaza ngazi ukuthi ngithi ngiwubona ukuphi ni lawa ama-DVD lokho nasathoma bengiza ukuthi angcono kunala owabiza ngokuthi ngamakhulu ya abantu kade bawathanda khulu ama-DVD wethu ene piracy le ingakabi kangawo ni besenza imali lapha